ditunggu-tunggu unggal minggu. Dinanti-nanti di kamari, budak kedul gede wadul, judul filmna film pendek G2LB. Ibu bapak siapkan pulsa, ujang eneng siapkan kuota. Hayu nonton film pendek G2LB, budak kedul gede wadul, judul filmna. Hayu urang nonton film G2LB, budak kedul gede wadul, judul filmna. Hayu urang nonton YouTube G2LB, budak kedul gede wadul, judul filmna. Hiburan kersarerea, dusun sadaya, tong hilap di like, comment, share. Ejeng subrekna hiburan kersarerea, dusun sadaya, tong hilap di like, comment, share. Ejeng subrekna, ejeng subrekna. Subrek. Bang, aman. Buru, nu bantur ya. Batur. Efek-efekan. Pada jauh-jauh. Kebun, amat pe. Kerja kebun lah. Kerja di mana ya di dia? Wah, tangga gini doang nih. Ada keras bak gamas. Wait, wah, tangga gini. Aduh. Oke. Tak gitu. Kata bos, didinya nu manggul. Tadi mana mau ngomong anak huut. Berat heuing. Tadi tiga di jalan. Tah, pernah logok-logok ke logok. Logok. Guys, kabur guys. Kedek can udah ada ide. Buru. Buru bos satu bos. Bos raja lingkar. Ingat keluarga di rumah. Bos ingat yang di bawah. Ingat. Ada apa ini jadi sirat. Tinggalin. Kau dengar tuh,
ya turun. Anak, di ngegeruan. Di mana? Tukang. Itu ngasurkan sana. Moga sabuk teh. Rek sabuk SD. Oh lah aduh ngerakeun da sabuk SD mah. Tejetel tuh aja keren deh. Eta urang meni gagah tampan kitu. Tanya saya turutan tuh beser jam tuh. Kayak pemaikin kami jakinya. Hah? Kami jaki. Kayak ayah di situ 15 ribuan. Nah, panggitin lah kopi. Kedua guru kaset, pulang kedul kita teh. Kopi dong. Ya, gue tereh amat. Ya lihat gitu. Tenang weh. Yuk. Guys, nah itu nadang-nadang. Panas gitu. Bisa cek. Encan. Tadi itu jajan. Jajan dong, jajan dong. Tadi cilok. Gus jajan nih tadi. Teman ti Umi. Seru wae itu bikin pakai bikin ti AA. Ambil dari ti teu langsung. Hah? Tangan pertama ti langsung mikeun. Ada eta seru wae duit ti AA tuh bikin. Tangan kedua jadinya teman. Hah? Tangan kedua. Seru wae duit tadi jajan-jajan wae ke di sore ke aya tukang tahu bulat ayam. Oi, oi. Udah pasti kan kurang kabur. Mau di mana? Jadinya. Cai. Oi. Bos, mana di? Tunggu bakal dangan. Bebas lah. Itu kita kebun. Ada rapan. Mana kieu? Terus biar kopi deh. Kopi itu deh. Kudu dicampur. Terus keinget tuh. Kena yang deui. Bawa balik lagi gini GPS mana? Nih. Ini ketenang nyolong. Nolong. Kebon. Gini. Ya sampai iya dong. Tutup kan dari kulit aja mau. Dominasi hasil pik. Orang tanyakeun weh. Ayo bro. Tanyakeun weh. Ayo bos. Ayo bro. Sanggang. Dengereunah beuteung. Sanggang. Mak. Acil aya di mah. Nyao tuh. Hah? Nyao tuh tadi. Saya bilang aya, Mak. Ayah di mah. Kasih acilin. Arek, Mak. Bawa ya suluh. Tah. Suluh. Bawa suluh. Tinggal ama sih angkah gitu ewang. Tak beul atuh mati tah. Siapa yang kudu kawinkeun tah? Oh, Mak. Sudah kawin, Mak. Bener aya, Mak. Ulin wae ayah di mah. Bos. Ayo, Mak. Assalamualaikum. Ah. Yuk lah. Lanjut.
Udah kamarana ada wiji acan. Kerja aja nih. Rampas. Oh, Jel. Biasa nih. Nah, datang. Ayo, ada buat. Nah, ya ini yo orangnya angan dia nanya ke mama ini. Mungkin jangan. Jadi mah sana itu. Wah, mau itu orang. Kan begitu. Nah. Cerah aja dia. Ini ya, Boleh dah. kawan. Nah, itu Bang Satu. Iya, kalau panas. Sabar di mah. Ya di sini. Jangan bertekai mah. Mandi. Rata naik campur kayak mama nih. Mang kenal nih, tanyakan ke orang. Kan, tengok. Jadinya betul. Ayo buat makan deh. Kita mana nih? Ayo orang udah. Bingkai. Aduh, wah ini. Ayo, jangan kau orang. Ayo mati. Kemana dia mana? Apa tuh? Aduh, nice ya. Dia, Dia. dia. Itu. Ya, orang nungguin belah gitu. Awas tadi ala. Tuh, itu tuh, rasa tuh. Itu rasa tuh. Iya, dekat. Woi. Ramen Maxus. Lurus, lawan masuk. Masuknya kuat, merah. Kuat udah, euy. Aha. Oh, bos tuh. Hah. Raskeun ya kayaknya. Woi. Oi. Santai. Kalem atuh, ngalamun wae. Di mana sih ya? Ya, saya guling tinggal yang baru dakar gue. Sih ya di dia. Dia ning Saker naon? sorangan ae leuseut. Jadi ke mana? Teuing tuh. Mana sih? Kepulung ieuan dia pengalaman. Sangkai ke gue di. Kamu tak bener. Nyaut sih nyaut. Tarik wae.
Sibik napa sibik tuh? Itu ruas ya. Ruas yang Kamu mulai pemikiran naon? salah. Iya meren. Apa video ah. Udah tuh. Dax. 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 Keraraon ya. Dax, tempokeun aing. Boga jurus. Tulungan tuh Dax. Gotong pik, gotong. Gotong pik. Orang kira orang salah. Gotong pik. Kuda kuda. Gotong. Ada bener atuh ngagotong teh euy. Aduh. Jangan lembok daun pik meni berat. Aduh, kurang halkeun jurus salah. Bukan jurus. Apaan sih? Jurus teh rusak pik. Keren ya. Urang-urang keren. Udah naonan. Orang tadi ngelawan awan. Lah kidul. Tapi eleh. Hah? Eleh. Mana ngateh? Tah urang ngelawan awan kitu. Ngelawan awan apa ngelawan asap itu teh? Angin ribut misahkeun urang misahkeun teh bisa euy. Aduh. Ngap sih, burat. Leleseng. Keren tapi orang ngajung balik. Keren Hyundai. Eta malah lagaan. Nah sebenarnya. Lain. Aduh. Sekarang dari Munte dititaku kolot mah. Kororaah daik ukuran koren kieu. Bang, bom aja. Ayo, Bos. Ayo. Gimana? Tah di dinya. Di dia pik. Saya kos perang beneran ya. Gaya. Oke naon ya? Tah, ngomong kieu. Nah, guru. Baik. raja diangkat, dielukan, dikelilingi bawahan dan orang-orang pilihan. Nikmatnya jadi raja. Pokoknya nama anu geuna si pupura mental. Ya, Setiheula aing nimpug. dak, posisi persiapkan dengan barisan yang rapat. Siap lah. Siap, Bek, siap. Atuh. Ya, di dia ya. Wih, rasakan bom yang aku persiapkan. Wah, si Uik. Sekarang giliran lu, Bos. Rasakan keganasan bomku.
nang. Coba beneran aing bari lompat sia Pik. Oke sia, rasakan keganasan bon atomku. Mana tuh? Doi. Kena. Anu lina nu kieu nimpu ka aing. Hai barudak. Hai. Sia nimpu ka aing. Dah, kena Mang Abel. Ayo mah gua kurang bubarkan barisan.